Ukoliko ste željeli da pišete ćirilicom ili latinicom, a niste znali kako i gde se te opcije nalaze, u ovom tutorijalu ću vam pokazati na koji način to da učinite. Klikom na Start, zatim Control Panel i pod Clock Language and Region idemo na Change Display Language. Zatim Change Keyboards. Da bismo dodali određeni jezik i tastaturu, idemo na Add i zatim na listi pronalazimo srpski. Imamo ćirilicu, kliknemo na plus, zatim na Keyboard plus i označavamo ćirilično. Da bismo vidjeli gde se nalaze naša slova, kliknemo Preview i sada možete vidjeti gde vam se na tastaturi nalazi koje slovo. Isti je proces i za latinicu. Dakle, plus na keyboard i označimo srpski latinica. Također možete vidjeti gde se slova nalaze i potvrdimo sa OK. Pod karticom Language Bar, u Language Baru odabrat ćemo Docked in the Taskbar kako bi nam prikazao na ovoj liniji ovdje. Kažemo Apply i sada nam se pojavila ikonica za odabir jezika. OK i OK. Levim klikom na ikonicu dobijamo spisak jezika koje smo prethodno dodali. Windows će pri svakom startovanju jezik vratiti na primarni, to jest onaj koji je sistemski određen, te ga morate ručno menjati svaki put kada vam bude potrebno. Međutim, ono što je važno napomenuti je da odabrani jezik važi samo za prozor u kome se nalazimo. Tako da, ako bismo sada odabrali srpski i otvorili, na primjer, Word da otkucamo pismo ili neki dokument, jezik će se automatski vratiti na primarni. Ono što je sada neophodno je da označimo prozor u kome ćemo pisati, zatim bez klikanja sa strane, direktno na ikonicu označimo željenu tastaturu i pišemo. Sada ćemo to probati sa ćiriličnim slovima. Dakle, kliknemo, odaberemo jezik i pišemo. Ako bi se dogodilo da kliknemo bilo gde sa strane slučajno, jezik će se vratiti na one koji smo podesili pre otvaranja programa za pisanje. Dakle, zapamtite da odabrani jezik važi samo za označenu površinu. Ukoliko bismo želeli da uklonimo neki od postojećih jezika, postupak je isti. Dakle, otvorimo Control Panel, idemo na Change Display Language, Change Keyboards i označimo jezik koji želimo da uklonimo i idemo na Remove. Apply i OK. I sada ćemo na listi dobiti samo 2 jezika. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.